Safi kabisa msikilizaji jabdugu de kemeronge tatu nice tensane ya moya bono mambe jinzani chi Afrika imojegere kwigurige talibune ikiumo cyo tele utoko kwire ya Marseille emeligo komanya ali amurekere na kwa gucingura munasa magazeti yeli tukolia rero litukolia Jumatatu itariki kemeronge bire nice to cyumutinyo karenga mutinyo kabire no February asomwa makoyo 2026 jamani. Jamani niandikia SMS zingine hapa jamani. Anyway, sisemi kitu. Mwaka Weskim akatawanga tafadhali mjaribu kufafanua hili jina Mbwekse. Sijui ni Mbwekse ama ni Mbwekse sijui. Ndia tusinya. Turaso officially. Jida kemeronge tatu rakia semo ya bono mambia njebula botambe ngoro kwa du omonyakero Mwancho motene njebula botambe ngoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Good morning my brother. Niko salama, Mungu anasaidia. Etu ngiye kadada waze kizana kana waika Idaja kulimana kurwa akidi na ibono mudo takali kwa mago wasekera ibono wasekera da gongo waje ndai de timu ayo kongo tonya majingyo wasekera wono ejana ga kwa razungete umete nate kidai moja kwa razo jizungete jo na jana magodia ne tata embure gutuma pe mugo ugansa kumia mogoro ageto kebe no tuirukira asa kiti to tuiru onyeji sogisi kinege ndokyo kuvya asonsi nyasaye nomuya chinga kichonsi bwa ne chinga kichonsi era nomuya obuya bwaye no bwa kale na kale kweli kabisa mabera ya twanchira ne tumiranira sembe mambia bono elietalia yene limo igakuru kwa Nyasaye tigatigale ko banyasaye kweli kabisa mwanjo motegerere karibu sana tukumanyali ya murekere na kwa guchingura munasa magazeti yeli tukolia lero nchebura botambe ko ne bwa gazeti ya Taifa Leo Taifa Leo erege ile itariki kemeronge bire nice to cyumutinyo kabiro mwaka 2026 ikiwa basi ni siku ya Jumatatu na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo kubako kwa ne gazeti ya The Daily Nation chitariki chikoro kungemeronge bire nice to cyumutinyo kabiro mwaka 2026 litukolikoro kunga Jumatatu ngoze crazy Monday tunaita crazy Monday kweli kabisa. Asante sana Jenny Gechemba koro chinsa mochia Bridge Camp tuabunire protocol na nyina bo mheshimiwa Michael Mosete ntebiringa tiganko wa Mike. Asante sana koro kunga Pastor Peter Onyego chinsa mochiri chali magonde binga nkwana sana MC Dudus. Nimekubali basi kwa heshima na utaratibu wa aina yake tupatie headline 11 billion Talanta Stadium scandal. Mimi nimechoka. Ense ya ito ya Kenya. Njoma edekora sango jia na watedio genteke some time back. Akini eno rosochi ai. Aste yongo jia gini ono. Ndena oleime. Tato muganura sepejia kanega iga. Omo Auditor General omo subati Nancy Gadhungu niga bwatu kiroro boti ya rogo ichani sana nge stadium wegendrete korosi wekurukunga Talanta Stadium ndio yira imukia abantu 60,000 people bono roboti garuwa sokire nga cost goseri golirio korosi stadium we ndio eliamente tuwe chisiringi chikurukunga 10.85 billion Kenya shillings goeta nirigo liria wente kwa Yerosia mba maite igolieli no dakia ko raletere report because ligo lirio kwa stadium welindi manyire ndio lakini bone bese kamanya comment to a tune of 10.85 billion my brother billion shillings chichiete chigo jiai ingora chikoe gwango bwate abrato mugano gora sepejia kanwe ka sepejia katana se gazeti ya The Daily Nation egetiga Nairobi ga korosi kwa kate Nairobi Talanta Stadium yes okay ase headline gazeti ya Taifa Leo farasi watatu aibuka
farasi watatu aibuka. Najua Kenya tumezoea kwamba farasi ni wawili. Lakini sasa farasi watatu aibuka. Gukonera Edwin Sifuna museneta bwe county ya Nairobi, umurai wa wakase bunge ya Senate na boigo omo secretary general bwe kama ya ODM. Nege kosi kia yekigima kibwata kina Babu Wino, akina Anthony Kibagendi, akina Caleb Amisi na babunge banda bange. Abo barorekanire ko babasaye. Iko batwarire lyose linene kubwata kareme sangerekano bakolire bire. Kisemo cha Kitengela na Kakamega. Egento bono kioro kiringa kweli na hende mbachi gusalie matrix yake. Edwin Sifuna ngotebie kene ngelinga osalirie chisabu chinyinge konya chia kiru chia kisiasa kero kendo kuigwana gwatakire koba. Kweli I'm telling you. Ikiaga unabono the western matrix completely asarikire. A matrix ya western ya asarikire no ko imagine why Edwin Sifuna gosi yalira kole tintirembe mungwano kurukunga Musalia Mudavadi na Moses Wetangula ogwantanganira igegotebekana nga Edwin Sifuna nege kosi ekego bachire batagete kugukoro burayi kurwase abarayi abakoro na indo ise korro mukutano bete Kakamega. Ndio I think that is enough picture ekoro ki feeling y'abantu abange kurwase nsemelia western inyora western bono yatwalira umuntu kurukunga Edwin Sifuna. George natembea na hali kuru Trans Nzoia bono iranyarekana ege kosi eke bono kiabo Sifuna asomo bwekane enyarekana ngagiasona neke kia United Opposition ikomete bakwiruka kose Kenya moja bali kwiruka bono bakalenga linda mwananchi barasona na babige kosi kamili neke kego cha gusirero itakuwaje? Nkinta atebera no basa kumboliso nkinta atebera baraungana na Kenya Kwanza. Again actually they are against Kenya Kwanza. Yes. You see that is why that is their language. Yes, that is their language. So baraacha seke kera ntorara bako gekanike. Baraungana na kero kirende. Ikiagere language yao yabwekanire. Nebwekaine. Second liye kero kurigereria bachakire koleta no shurigete neronga nga Sifuna chikuri ubu president of which etabe osakoliga lige kosi ke mbara chama ngana presidency mbara come out clear wabo linga barabwata nankikirabe asa maskaria manne igonda asabenya sambe ko mbe mesa ya mangana mayinga kiye nzo bintu byo gumigaega aki 1997 ndaro mugano yo unoraro siwe kiagera itakuwa kazi ngumu sana. Secretary no mugano umulikire bwo ikiranwa sepechi akabire gazeti ya Taifa Leo asekote bakana bono ebarasi ya gatatu igo yanyegeri nse ya Kenya gesiasa and indeed you can see that ikero musangerekano kolekana Kakamega kwa roche tiaga asiku ateka bado wananchi mbasugeti murukomeni atebetenga sarakasi mune icho mondago mukitia gasio ndo ruta na kadhalika amaswa nalengwe boli okay murukomene no mugoziri boli ndiwe motebirenga amonta imugetie tia gasi akanda akerutera o instructed the inspector general of police ali yomonto yobwate tia gasi okay oyobwate tia gasi yaruseti. That's what we were asking ourselves because the tia gases na serikali ujitwara njiriko ba manufacture aduma eta Kenya no na endeligereria serikali geko import actually osakuligera in the county level abantu bari responsible bago secret tia gazi no mo CS the county police commander ono ngwategerete maite wono gwajire gento gete avoid ya ngwategerete muske Dr. Fred Matiang'i karale kwa na sekanisa ya Morit Kuligoro gabo tinga nje na baze wizare iyo gento muna girin kiare kwa bo region no commander we region area western tante vinga tamanye timonto bwate tiagasi aiwezi wananchi watengeneze tiagasi hawatengeneze tiagasi na wananchi hawaruhusiwi kamwe kisheria kwa na tiagasi kwa rojo monto kubatu ne chipengo kali chipengo ngai korosi una wananchi ebijaga bararosi bamine barosi pengo and there was something kiarenge very funny gali ya kwa rojo monto buno yigarenge kubwatu okobu paka igorale savarai vaikarasite oena nugojio in short tiantebe ige bintu ne binge paka magana mayiga gatweigure itaro je Dr. Fred Matiang'i koleka na jira soro gongo bagusiga ndio
let it be a clarion call nguso muntu nakuogaria Kakamega buna Yes, no muntu akabetu muhimu no my friend muntu nakwethe bado Kitengela tubasa wanje in fact onye mbwanje timuraigete nemekutano ya ayaberaka. I am telling you for nkoboli asomo bwekano Silvana Asosoro na bwatu mukutana ligetikia gusi stadium totaiti Silvana Asosoro ngiko chikokoro mukombokoro leliyo asiki why ngokuole my friend ingiko chikokoro gakiasa masikaria manene emesangerekane yegera ba peaceful ekero na intuna bana intore discipline. Okay kwa irwe bese chikokoro leliyo murai asigete ikokira for your own good ikokira gosegenda buo nebese iligo okira nelio ko sometimes ikera montago magenda orengerera seteli buya by the way ngwakuole na ndo nteyo urako igerero sola chokoro nyagitali utaraika sogwa kwa ibno mwana inji discipline yourself elibu gosichiri bubere gosichiri busana gosichiri bukomi gose any amount tegero bunu kugoro my brother. Okay asemi sangerekane yegokorwa murai abarai mbalenga barali kubakule asemi sangerekane yegokorwa bakokora barai mbalenga kuibara libakule tinda igonde why being ni wananchi pia tunakuwa tunatangaza hapa mwananchi amekufa kwa nini? It is very bad. Tumalize haya magazeti kwanza ndo tuangazie safari inayofanyika leo hii. Mugano inora sepechi ya kabere boy mugano inora sepechi ya kabere igoro yo muwaziri umukoro Dr. Fred Matiang'i bunalenga se kanisa ya PCA ege akode techingwa na getaganse kisara akagendera lipi oye jere lyo kurwa garo chiko yabanga invite ya tebete na alende tamatemu taibiri togo toibira kura chito akagenda oya ari kwa address tingomanya akagenda igo page ya kabere ni bwata mugano na kibone county ya Lodwar ya kwanekanire kwanekia cheapest side chitari echieke ne gose chia bandia cheapest side ne marioga aliyo ciarira goite bichuni yes ne bintu binde page ya gatatu ne bwata mugano na ki omonyogiro oenegeti gwekero president ya Kabiro Uhuru Kenyatta ngete gutiania bana chibi nagete goso abisi ndio kubwatekana ne chiriboti chiri atebete chiko bwatera ni chibukurumi bono igwo mugano rase page ya gatano my brother Dudu so auditor general yu Nancy Gatungu gatebirenga bono iga chi university chi serikali amali monaro ororo my friend airirwe ne chikatel naba ngainereria abantu bo buliania to a tune of 20 billion Kenya shillings akini Kenya yeta asama sikane mano mugano yuko yo ndusimuno kiana ora sepechi ya kabera na kioteva ora masakara tai hani Kenya gitunge gitai kunyare kana kweli mundu ora sako jorobo kirma biogitire kwao ngojagire gosoma matamori gojaga kwagajana ngoi gwete ngikariba na bate bete magajaje asike ICC agajero no yeta ito lirio taiyo abana yizenge unga yatokire timanye tingi kegendera. It is very serious. Oroboti na kwaro teba norora sepichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Pichi gatano limo ni bwatu mugano ngana kibona barayi kurwa sense mili kurukunga Mount Kenya East. Bakura banomu waziri kurukunga Geoffrey Ruku. Birenga bwana. Okay. Aye umuzoyo okurwa se kiama kia ODM totigane kindly goto sumbuore goto chandoro burodi oginga goto sumbuore kiroko kikurukunga kio deputy president ne kia Abraham Kithure Kindiki na anafanya kazi vile inafaa. Ono muganora se bijagata limita imanga na ito akisa basikania na boli ogote baka keep off deputy president seat Kindiki ala Estelle Oburu Oginga oyokoro kwa Geoffrey Ruku no muwaziri atano muwaziri wa public service batikale ngemo wa politician nekera gukora indukeri. I think he is a politician. I think he DNA ayeniki lego soma bazo mubungo kamere no mwana siasa ase igoso ya baga mbere no lakini I think igebe tamangano muwaziri akabeka kando omuntu bwate kizungu mukutiga komune president bonaiga njengo watebya omungana arakore na ODM nkiara abaye batigara so mungano iyo getarie deputy president because bunako baba deputy president aba baje kutatisa so already eliyumana bakalibo ali waro cyo muswati sasa limbarire yes adana walenge sasa limbarire ma adana cha person ya UD akwaranda magara magongo sana. Okay, ODM yebode irase UDA nibwate chinguru chisere cyo bagere ndo bakoyo
kirokora gari you know chise mwibere cha ODM beka mona chise mwibere cha but ODM siasa taito ya roseti mode gerebo is a game of numbers bono we yango ODM ere muinane isaine gupage ni egento batageterire. okay pawe yo mugako yago tebata getenereri okay barabamba ego egento batagetengi bakingigakoba bagosoka ngai baguchia suppose barure ime ekera baguchia sika ngai baguchia ekera batayari bandi berubiri ekero mato gosinya na ngoro ine kwa siasa ogosinya na ngoro no kuigwana na ngoro suppose bono ODM ko imagine ngaki basinya nirake kero kene ODM batebega gitu erusirime okay kero berusirime ngai bagotinna igira undingereki ngai bago bageni go nakira taka by the way inkuinyuria ngai tariki bune chia lero mutinyu kabere 2018 nalio negosera Raila Amolo Odinga appointed Eugene Sifuna Kobe Secretary General ndio kwikiama gia ODM. It was a date like today in 2018 and Raila agasirio bugima bwaye bado ataramurusidu ni Sifuna Secretary General chibilioni gwateba aenda agatebe Eugene Sifuna gentago kwana dakie kiama ya ODM pagegera gusungwa tato muganura sebeje gata na kabire ndwererania my brother agigoko genderania abo yona atako ipeche gato mtebe migano yonsi kwate baigoro yegeti ya Atalanta na magoso uru akolete na bona gwa galiromo aba Kenya na ende baguturu chiwe tumekwa milioni 150 lebere na isano meba nino rasepeche ya kabire gazeti ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo epeche gata na kabire ne bwato mugano ngana Ezekiel Machogu chigali chiaye chiatwa ebirore ali magena bo machoge gakurwe kanisa Kenya on Saturday no molisi yale leadership is seen during a crisis na motegerege nta kwana tegerega ali ya atualia kama jikorre bichagete nga kegoro ya Machogo madene administrator and I think there is something kegoja with old age. Old is gold. Yeah. Uga kankole taboro ngaini gete ni nchero kole bintu togira ni maega no I'm telling you togira ni na motera nje Machogo sane genta kuana ali nchira handle genteke lakini ngwaro jana tabana ne showed a lot of maturity no ngwaro jana tabana ne no. And you know it took time to advise those young boys exactly. And I think there is this thing, Brigadier. I think abantu ba boda they are very important guys. Abantu abana boda naba yapi. Nyasare ko bakonya bakune na gwetera naenda barayi babo. Bamanyenga ki enchire batagete gutumekwa. Baruera ini eyo batumeke enchire ngao yo kwegenderera kibiashara. Correct. Na watafaulu vizuri sana. Because bono barorekanire bali together abana siasa bataite kuba bagabuka. Igentekane twakwana lya turolirega ngaki tibwanjo tumekuno mwana siasa bwana mwana siasa ere nabwate bese yaye ere nabwate abagokili baramu bwatoke kurwa sondozi baratendeke gambiro bamuhigerere ayekero kubwatu kukotini my friend mwana siasa itaga kwa wakili oye chini shore kerobu nirole nyagitari ni shore nsi kwamete my friend naye abana babakorara nchara I'm telling you siasa ye bantu mbo baza konyeke kuba mono kujibozinga inche ngo chikurwana njeke bega ngo kuole my friend njena Brigadier today ningeulizwa njena naweza ku advise abana boda bonse bana boda batike kubeka no ichi reflector cha bana siasa if possible umwana boda narora nyoro ko ete kende ewe konyere ubeke reflector ya yepe ina make sense okay reflector ya yakubeka inki atakoro selinga ki reflector minubuna bana boda ko bakonya aro turu mwana boda atore reflector ikiriri taliaye no mbale bawo korabo mbale bawo korabo mwana boda mwenyene reflector ikiriri taliaye kwa sababu ni sekta ya boda mbona asiki moko ipoliticize pejagata una kabirele bwato magano gaigangana kibono esabali ya barayi bali kurwa sensemeli kwa milia serikali bakora bwana Dr. Fred Matiang'i barakoleta arogo cha sorogongorwa gusiri tukulia rero mpaka litukulia Jumatano ndoche bichaga ya Kalonzo Musyoka bakomonyerana na Dr. Matiang'i anyatali chinsa cha lera kinti ango boliri boy
ngoro jento Silvana Sosoro akorete na ni ngoro statement ya ena naso mutandao Silvana Sosoro igate betengo otene ni resensitization ya grassroots elections ya UDA chiose soro ngoro wagusi ende ko bali baga abaraya babande barakore misangerekano. To me that is wisdom if he meant it. No, he meant it. Yeah, that is wisdom. Osoro no mugusi. Yes. And he understands soro ngoro wagusi. Why do you think I'm with Kiagera bono kutuma nankobe? Yes. So tiganda arate ni oyone tigabaraeta. Nanche ni bwate time nanche ni njengeti oyone. That is what politics should be. No don't lean wusi. Anyway, murai kwense ya Kenya muzika Dr. William Ruto gatebiria abarai korwa se county ya Kiambu batige gosisana bakole meremo gochia saba na inchi be county yiyo abaisilamu korwa asiji county jichia chibuga chia kirano murakera nigo batoro muchando sana kero bagenderete na Ramadan asukuburwa amache nabo igo abaseneta mono igo ba sivire ngoli ba ngusereire abagavana kubwatekana n'ikibese kiri batagete bamentwe n'ababunge batebirenga nondo ryo kigoyete bintebi ekiyagera inu n'abagavana mutageti kogenda no nase ki committee ki senate mu kikwirana lya mabore kamukutumeka kibese nakimo takatubamente ntukibese lakini mutageti kuboli nakimo mutageti muboli mutageti mutageti mwaye kubusaigo peje 14 ryo batumugana yanga nakibona baraibe dini yege Islam ko basika ukiachia nomba wafanye serikali akitie ko jika onji yakiro no murakera ase abange baraba Islam aki Ramadhani kegenderete gasa maskania man gasa maskania man katika tie gazeti yege pull out nera yege kurukuna DN2 rero bakumurekera magana kurukuna high schooler. Yes. Igoro yenchira borokiwa bagotumeka masoma ya CBE gokore bintu birembe biri unique nabona abana baregega ba improvisirie a wheelchair egotumeke liogi konyora commands ndio like turn right turn left bintu nebyo nabo igo chambuzi webitabu au gaiga bige songo mbimulekerega iga nabo igo revision materials biology paper 1 nebekirega iga my brother Dudus. Auctioneers being a Monday, chipeji wetani komi. Batangaste bintu gaiga bakoni bikero kenda bantu bae birete basinyire gwakana madeni ya hiyo and therefore ale source which has various auctioneers. Yes, you come on a lolote lile. Sina geseruicho soli na bagosoli timu ase kemino kelkia National Super League. Timu ya Gucha Stars ya yikorite timu ya Migori Youth chigolibera serigina lisagero egentos ya aletete omonyogiro monena se timu ya Migori Youth kuirana akobana mbe ya masemese yo ya National Super League. Boigo timu ya Manchester City gotebekana ko kumubuli chitoro sana coach timu ya Arsenal Muruke Michael Arteta igonga bado ligi hiyo kinyo nyase ne tabu wa igoro na ngoma nyogiro no monene timu ya Shabana ambao kole to kuigwana na nenya Italia ya Oasis singen chigo chikoba konya kwa insurance especially aba gosoli timu ya Shabana ile wati 10 million chinga kecho timu ya Shabana njabugete timu ya Tusker egoliye masiligina lyesegero egoliye gotebekana timu ya Tusker yenyo nsetie na kwa ya timu ya Shabana chi pointi 3 chingencho sana aseke minanekyo kia Kenya Premier League. Sidhani kama na la ziada ila tuingie kwa dondo tumalize tuondoke bwana. Tunaenda wapi? Tunaingia Mlolongo Machakos. Mlolongo Machakos. Mlolongo Machakos County. Bwana mubogani yo monoro bwechinguru sana. Aiga Mlolongo. Mlolongo Machakos County. Bono mubogani oyo abonga buna musyo nyomba yo kwegokia. Abantu ngocha baro chisambuli mbali. Wono ekero bajicha abantu bakuno gocha eikendi yemo basai batatu kabisa bechinguru nante babasacha batatu bagaswaso mu bugani oyo n'abantu bale obugima bwa igatwa bakolera imirimo yabo the whole week
unataka kwenda kuchipigia pole tu bagera umubiri asante wagera umubiri ngambu ya mono batimukesa yes bagaswasa mu mugani ulia bagikaransa kabisa sigite mese yemo ase mu mugani uyo abantu balengo kisambuli mbalimbali banyaruka bakembali balengo abandi berede togoje kuri ibintu byabo all of a sudden musubati getaga swaime lakini yagotebekanaga bwate gali ntingu sana kagocha agapaki ga erori ya yesiko na beigwete buye kyagerera neliente nyina bwate chibesa agacha gasoa umubugani ulia era akagende kona gedenera kebanyo weka agasabe kiago saba tarasa bali numanyete bali bakoni alime gwika bamuikange asubwango linda batebi yako agasabe bintu byeli sana kibese kinyinge angwana bali bagachikoligereria bagaonchora na maisuma tomoga nikagocha migwika maisara ranga ngogocha nabasubati mbabugate gifomira bagosoera kinyomba kirya bagosoaime kebungo kya na asuna netikiro lya V8 na babugate nakabuse kya kaga kerende so ile ime sabire gento kya yali ibintu byakiralia lakini na wako nakoligereria abasaye bali batatu yakona kubaligereria maete igabugate kerenkere nga undi naro ramurengereri amuikange kumuburi none lieta nabugate kerenkere kirebo lakini wana basaba bakama achikuba kero bakurigiria maisa chibaikara nstengange jiale nabo chirange tu lakini bakurigiria maisa umerana basaba bali bonsi kwa pamoja barorekana mna bantu batali na acha nere bono bako ngataba gogeti inkiege kegenderete guseba muoboete kurengana niriguriria ebuna rorekanete umaete ayo makaruwa kagenda se abanyaruka babiri barenge muino emesa noyo ndagatigara nera kagenda se kona gete nera gwe introduce asa basubati mbali barenge muino yo agatigara bweka finally nera kasoka nesimia ya gwaga ujisiko lakini na after some time bakairana naende bakaumira na semenzeri so atire wake sabunga kibono nche batankwanire nande bachire bakwanire muino inki nche bono kiambera rero kembugate bakigali mbugate kibungo no nterekate mesa kibungo no ndete mesa kana nibuse kiane yeye amito nibuse mbuyange ageto bosi kibono kiabege nesi minterekate gora neli enkongu oro baroro gima nere kuguruna jimba bajieliruma ere aje gokoruga kai inkibone gekiambera chiwake sabu umaete bono nande abantu bagacha kumurigeria aga feel uneasy ngabona bakale kungamba bono ni intalibuya ngakibono naba muchando ne nururi basa bali batatu bakaenda bakaclear bill bagasoka kera basoka basubati gete bali bakababwatia ngamwale gotoira na gochiabo bagade ntuntu babwate roli chindu tutokorangeria chipiki tutokorangeria chitu igurwa kai ano musubati okolenga kia bono batale embale onyemba manyanga nale ko ira ne roli murabali yo maka igana gukwana gatata musubati oyo mangana ndoko ya nyara ikintu kiyo kabegete mesa igorabu orugunjara bwate no komu nande bono irura kana ya itonzi aye kubagiye jeji musubati ina bagwite bakabono taranyora ichibu yanga nkikiagereta akaba ignored atakwaniri andakora litukiriri makanya tarakwane runonde mbali nere gwesoka buya gutwara iroli na gutwara baka kibesa kuna mtu alimuongelesha nondo chadudus buno kororekana buno kwebeka na babantu bagutreat muno kwimukirira igoro nje tindi yabugora so kwimukirira igochia tingo twara biashara naye ikiagera ngikubunekera omugongo okurambaria asenta gwikirinde sure and one of the things nasomere kubasaba muraba by the way anchirana naende gokera keriole ndio level yaole status yaole nayo manyete struggle kuwaitere baka gwaikirabu na bera roka nene nkasa abantu abange ndio gusaba abantu bana barubenya arete bari igoro bakuminga ngento kiege bono yago tweroreraga
lakini muntu takumanya mukikuwa bekire mpaka waikirire veyo ayenye celebrate. Don't mind about the reaction y'abantu, celebrate your little success. Tosheka na level yako, sheka nayo. It is until you celebrate your small success that you will realize bigger success. In fact, ne principle erase kimoika onye to koira nelimbu yamo na segeke ekenene gokenyora nabo kirabo muchando ni kege kubwa to nyeto gugitumika buya. Of course, ekeke nabo kirago sinye. of course, onye to kwege ne kasege na kiesa bolti abagunu bae. Yeah, onye to kobo mwege no asege kena kiora be trusted nege ntekenene nkoye taranto ge ndo tinde kese oira digoja abandi chi amentire otaka ane comment nta aga ogade jinyinge. Can you be trusted? Ne kiegeke bangwana buga bajiete kiagera mbata gete kole muruchi nkoro ekiagera to kubanya muntu takiaka bogete no modo tete ko lebra ji gora dai modo bai boire ne chore segia o tieko no kurwani bintu biruta ikonyara. By the way, there is strength in running away. Oh my bantu bangi mama itigente singurunjiro raso gotama aki ekero gwata mate tinga igo oro week. No kero kende kwana lezi gwata bangese yeteri gwatiri bagango itomondo tiganda. And that is why if you look at the Kenya Army, yes, either Air Force, Navy, or say Kenya Defense Forces, yeah, the way they are trained na bora murama gotiki. yes, in fact again never leave out with ikiaira atuma tigento go no, you don't understand yourself. Tigatigiri bagara kole tro muchando yage sigori chimo bwesi kwa borana no moliri lakini kwaranga kigaro moliri lakini igaranga nse ku unleash chinguru chiano okubora kurwaso boiko bwense tiagende kara menyeze inda itibando bebe chintakanase. That's very true. Yeah. So don't be ashamed to run away. Choose your wars wisely. And that is why noana bagaka ekiroko nyore miaka yabo yasukire banjite rumba kebamba yako igosa ni bintu bya bongo nonyara ko tebe rumba nki goro majereraro rumba talia abarere kuigwa gocho bichorio gena ni ya tokole bana. Yole gazeti ya Taifa Leo wimajia yomo na yanda manga senchira yobo ikerano. Gazeti ya The Daily Nation ni wata mango mwanchimo hotel ditsukulia Robinga Monday. Jamani niambia hapa kazi hipo. Empule ko tukira ase by the way ndo ndiga it's raining heavily. Mwalimu Keva Sonyo Bosira atanga hapa kunyesha. Tubaganiriye maya bali bonsi basoka kigutwa asenge ncho yo kurwani ubugima na ko make sure ngebintu ngo make bira sense. Mwana ngo nyorale fees abantu ngo nyorale ndagera barage. Kweli muntu arasoka actually utanyuitira na maja gusamba ku nyumba utwerunjira kogenda. Osoire bono mujenga asegete. Kweli muntu narosoire ne pigipigi tabwati no ni eli aburi kida tego batisha nyorekene nya society gabarwane litikulia rero. Kwa kuna nate babo mapebe kana nabaumira. Yeah. Tiganya saba konye sana. Ngora rotenga good morning. Kuruarikia mukama chironge nere echanya chalo alitunde katanga ready to welcome the 6th Fred Matiangi despite heavy rains. By the way ngayago jaka kurwa. Nkuru keroka bono. Kuru senkuru Kerenyo wache keroka. I think Kerenyo watapita pale wa soche bilate. Then wateremge waingie keroka. Ruti by the way tina yebwata buya narocho mwishimigo machogo kurwe ruti iyo ngo chinde konyetegerera boronge manyanga yata exactly echi posta cha sokira sana chibwate ruti iyo. Well I think bagorwe keronyo bagoja keroka then baje Kisii town baje Kisii town abucho abantu bachakire kurwanira tigiti ya Jubilee kwa rorente muchando mwanne muchando bebire upa unabona muchando no chobe kitutu chache north bebire upa mungwana urunga Geoffrey Yasanyo mungwana urunga Joshua Makoli Nyarenchi mungwana aro kabere minister ye county urunga Dr. Alfred Ndemo bonzi Jubilee batagete kulikyo bojumbe lakini kipute kikali sana lakini uniulize pale nitakupatia jibu wapi maide
wapi oyo bwende kwa gwitigiti inje ntebi asa abo batatu ntebi gunchora umuntu bwende kwa gwitigiti ati ndiko kora bora kini ntebi gunchora nyendi na bandi baroro batayiro gutwara aspirations ekigera boko gwitigiti tomanya gutumika itigiti tutigera to bega za kogu ai wajaka lakini naende equally there is ase abantu abo whatever there is one person who is underrate yeah mundu narabu utari underrate true true mimi sijui wacha tuangalie siasa tusubiri tuone hali itakuwa vipi wacha tigaba sacha barabasukia tebasukia gaiga nabo konyara wakirwe kabuti right ase draft ni wale gazeti haya ya Taifa Leo wewe mwenyewe mnaenda mange tumekafunga kwa hapa sasa. Asante sana mwanchomo tegali tumeranishisa sata magana mai. All right. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero.